Reka nongereye nkwifuriza ibihe byiza we mukunzi w'Ingenzi TV. Remera ya Gasabo umujyi wa Kigali, bamwe mu bagore bahatuye baratabaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kubera akarengane gakorerwa mugenzi wabo Umutesi Sandrine. Uruhurirane rw'ibibazo byugarije umuryango nyarwanda harimo kubana nabi kw'abashakanye bisozwa no kwicana iyo badatandukanye. Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com kiri mu isibo ya 9 ubutwari ibarizwa mu mudugudu wa Kinunga nawo uri mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Hari bamwe mu bagore bahatuye bagira bati turatabaziriza umugore mugenzi wacu uhohoterwa n'umugabo we Munyentwari Stanislas. Umwe ku wundi twagiye tuganira yagize ati Munyentwari Stanislas yashakanye na Sandrine Umutesi akiri umunyeshuri amuteye inda, nabwo arabifungirwa, ariko impande zombi ziza kumvikana babana nk'umugabo n'umugore, ariko ntibatera igikomwe. Gusa ubu babyaranye abana batatu. Uwatanze amakuru twamuhaye izina rindi mu rwego rw'umutekano we twamwise Nyiramana, yatangiye agira ati ubwo rwa Munyentwari Stanislas na Sandrine Umutesi rwatangiye kuzamo induru muri 2020 kuko umugabo yahozaga umugore ku nkeke kugeza naho baje gutandukana. Munyentwari yaje gucyura Umutesi bakomeza kubana nabi. Amakosa mu rugo yakomeje kuba menshi kugeza tariki ya 11 Gashyantare 2026 ubwo Munyentwari Stanislas yaje gufatwa agafungwa akurikiranwaho icyaha cyo gusambanya umwana muto. Undi nawe twahaye irindi zina kugira ngo agire umutekano twamwise Akimana, we yagize ati tariki 27 Nyakanga muri 2026 Munyentwari Stanislas yararikuwe, ariko kugeza n'ubu ntaragera iwe mu rugo, ahubwo ahamagara Umutesi Sandrine akamuhamagara amuhoza ku nkeke amutera ubwoba. Yakomeje atangariza itangazamakuru ko mu gihe kwa Munyentwari Stanislas habaga amakimbirane inzego z'ubuyobozi, hari amazu bahaye Umutesi Sandrine kugira ngo atunge abana, none byaje kuba bibi, inzara yenda kubica no gutungwa n'abaturanyi. Mukantwari Farida umukobwa wa Munyentwari Stanislas niwe wishyuza amazu yari mu biganza bya Sandrine Umutesi. Twagerageje gushaka Umutesi ntiyaboneka, Munyentwari we yarabajijwe yanga gusubiza. Munyamakuru yatangiye agira ati muraho, nitwa Ephraim Nsengumuremyi, umunyamakuru nyobora ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com. Hari amakuru atugeraho ko ngo hagati yawe n'umugore wawe Umutesi Sandrine mwaba mufitanye amakimbirane kugeza naho uje gufungwa. Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com kikwandikiye kugira ngo kikubaze ku nkuru z'uko kuva wafungurwa tariki 27 Nyakanga 2026 utigeze utaha iwawe mu rugo ukaba umutera ubwoba. Gira icyo utangaza ku nkuru igukekwaho. Itegeko rinyemerera guhabwa amakuru nk'uko nawe rikwemerera gutangazwaho inkuru igukekwaho uhawe umwanya wo kugira icyo uyivugaho. Bikorwa mu rwego rwo kunoza umwuga w'itangazamakuru. Inzego nkuru za leta ubu nizo zihanzwe amaso ikibazo cya Sandrine Umutesi kuko cyafashe intera. Niba Munyentwari Stanislas yarafunguwe ntagere iwe mu rugo, birerekana ko ubwumvikane ari bukeya. Inzego nkuru z'igihugu zirengera abagore n'abana tuvugana bavuze ko bagiye kubikurikirana, uwo bireba wese renganure cyangwa se narenganure urengana amaguru akiri mashya. Iyi ni Ingenzi TV, naho ndi Spirit Habimana.